ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Amen. Bantwana benkosi, lokhulumayo ibhimbi lokuzalwa, kodwa uThixo yena akaseli ibhimbi ozonginika le ndaba. uThixo uphelele. Ngiyacela kubaba ongizele ukuthi ahambe ongikhulekele emakhosini amakhulu asePhakameni, ayiphathe ngomlomo wami ubaba ongizele lenkonzo, ngoba angikwazi ukukhuluma kahle, ulimi lwami angazi noma aqondile, kodwa akukhuluma kahle angikwazi, kodwa ngicela abasezulu ubaba ongizele igazi lakhe likimi, akayongikhulekele emakhosini amakhulu onyazini lwezulu, ahlezi nonyazi lwezulu lapha eParadise. Amen. Le ndaba kuthiwa ngikhuluma emhlabeni wonke, lo umhlaba wonke lo. Ngizokhuluma lapha emhlabeni wonke, nginxusa-ke abaphathi bolimi lwami basezulwini ukuthi balwenze likhulume kahle, ngoba uma uyonile indaba kulomhlaba angazi ukuthi uyilungisaphi, ngoba indaba zalekha zizewelele ngaphesheya kolwandle. Angazi ukuthi uma uyonile le ndaba lapho kuthiwa kukhuluma khona maNazaretha, ngicela insizwa zakithi ngangibheki ngoba hlezi ngibe novalo ngithuthumele, ngiphethe isitsha esihle esiphakela amaNazaretha ngisinikwe inkosi yathi ngisiphathe. Manje ngiyacela ke ukuthi ngingabhadazeli lesi sitsha ngize ngisone, ngoba siphathe impilo yabantu ngoba bengaka, siphatha imkhulula abasezulwini ngoba besezulwini. Indaba yonyazi ke leyo yazwa unyazi kuphela, hayi umuntu. Ngiqolise futhi kakhulu nakinonke baphathi benkonzo, lomiyo lapha uyesaba kakhulu ukuthi engakunika umthandazo ufunde, ngoba umthandazo into enkulu kakhulu futhi into ebucayi ukuwona umthandazo inkonzo iqedile yonke, ngoba uyindaba yokuqala. Nanti ivesi lokuqala lika1 othanda ukufunda ngangifundela elika1 lapho kuthiwa 1 khona, leli vesi elingishayisa ngovalo olukhulu ongayifunda akangifundele lona kulo mthandazo lokuqala khona, ukuthi umthandazo oqala ku1 nje lapho zithi 1 khona. Mbongeni uJehova maNazaretha. Hayibo banda elikhulu kamezwi wezulu nomhlaba, sesingena ekuhlonipheni imini enkulu, yahlonishwa le mini ubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba, ekuqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke. Mdumiseni odumisekayo, iyeke lapho bese ethi abadumisa abasemhlabeni abasezulwini. Uma uyonile lento ngunikile wayona iyobizwa kwimicala, ngoba bengithunywe ngedwa ngitshelwa ngomunye umuntu. Kuyinhlanhla-ke ukuthi lo suke nikiwe ayifunde kahle bejabula abasezulwini, nami noma ngingazi ukuthi ngiyifunda kahle yini le ndaba ebucayi kangaka. Kwathi mase kupheleliswe konke, umnini izwi kwakhuluma yena, izwi lokuqala elezwakala emhlabeni, leli vesi lenzima kakhulu kimi, izwi lokuqala
elezwakala emhlabeni mase phele izinto zonke ilesihlabelelo ngakho ke ngizocela ngengoma ka51 ukuba nami ngimeme abasekeli bolimi lwami ukuthi beliseke lungaphambuki inkosi zalo ayibuswe
ngiyathanda umhlaba wazi ukuthi unyazi olokuqala izulu nomhlaba ngakababikho lona. Ngiyathanda ukuthi umhlaba wazi ukuthi lwamlanda ubaba omkhulu emazweni akubo. Lafike kuye lamshaya. Lithi izwi engalizwayo noma ngizoyikhuluma kanje abayaziyo boyikhuluma kanje ngokwabo ukuyazi kwabo. Lithi izwi engalizwayo wathi mayihamba umuntu wasezulwini esuka kulomhlaba. Wathi kulela lizwe elihle wafica umuzi omkhulu owawuzungezwe ngamatshe amhlophe. Lo muzi awuficayo uthi wafica izinsizwa ezimbili ezinhle ezigqoke kahle ezikhuluma kanye kanye. Izwi labo liphuma kanye ka. Lento ukuthi angiyibone le ndaba ukuthi kunjalo ngoba lapha sithi sibeka ibhanti asishiyo sizintandane. Asizange sishiyo sizintandane lapha abantwana bezulu. Sithi silibeka ibhanti bese Elisha bese lihamba emagcekeni liwenza umsebenzi liqhubeka nawo lagcine kodwa belingekho uma wenziwe kodwa ngoba livela kulabo ababekhuluma kanye kanye lilabo ababekhuluma kanye kanye liqhubeka lapho ababe nesethembiso bathenjiswa inyanga uthingo. Inkosikazi ithi yathenjiswa uthingo ukuthi mntanami yawufika unyazi indaba yakho iyoqedwa unyazi. Nginikizwe kuyaphela la. Uthi lo nkosikazi kuthe uma ngasekwenziwa zonke izinto ngathi ngithenga iphepha kwathiwa unyazi. Uthi ngahamba ngaya khona unyazi langibiza ngingale kwabantu lathoza la ngezwe lakhuluma ngithini uthi ngakhuluma ngathi baba ngiyahlupheka angisena ndoda abantwana bami abawuthola umsebenzi. Wathi hamba uthenga amafutha ngaleso sikhathi wahamba uthenga amafutha. Wathi naye uthenga amafutha wathi hamba ubanike begcoba amafutha ebusweni bengahlangane neqhubu bemekude neziquku. Kodwa indaba ithi wathi uma sephuma umqashi wabiza abangemuva abafana ababili wathi wozanini la bangena wangena nabo bobabili abafana owafika waregister bona ngaphakathi kwasiphelela laphela usisi lwakhe. Angithi ngikhuluma ngonyazi lapha kuleli bandla angikho mdala ngiyafika lapha ekhaya kodwa izinto zakhona ngithema nginaka ngiyibheka ziqala emkhathini phezulu emkhathini ngaphambi kokuba uzizwe ukuthi ziyenzeka. Ngithe uma ilanga ngilibona kancane ngilibonanga kakhulu kodwa likuthe lapha inyama yalo ihlupheka kulezo nsuku kulezo nsuku ngangumuntu ongena ekuseni emsebenzini kwakuthi ekuseni sephume zonke inkanyezi liphumile ikhwezi liphumile indonsa bese kodwa bese kuphuma inkanyezi ekhanya kakhulu engafani nezinkanyezi zonke. Yayiphuma empuma ngangiyibona ngoba ngangithi nangiyemsebenzini ngibheka empumalanga ngangifike ngibone lonke inkanyezi ukuthi le nkanyezi le akusinkanyezi le indaba enkulu enziwe ezulwini.
awujabula Zulu, jabula mhlaba, naka mhlaba. Mhlaba naka funa iqiniso mhlaba. Kubo walo la. Sihlalo sakho neliqiniso. Lathi ilanga malihamba. Sahlala isihlalo sesizulwini lesi. Yahlala inyanga yezulu. Ngathi ngibheka inkanyezi ngabe ngisayibona. Kanti sisemhlabeni. Kanti isisemhlabeni inkanyezi. Ya ngeke ngizisho zonke izisho ngoba isikhathi ngahle sengishiye. Yahamba indaba yonke lenyanga yezulu ekuhluphekeni kwakhe. Yahamba indaba yonke lenyanga yezulu ekuhluphekeni kwakhe. Kuthe ezinsukwini zakhe ubaba inyanga yezulu. Lezo zobuhlungu ezehlisa inyembezi emehlweni ethu. Lapha nesibhakabhakeni ngangisemsebenzini kwazi ngezothinge lonkosazana olukhulu esibhakabhakeni lapha lazi ngeza ilanga emini bebuka bonke abantu. Lahlala balifoda belungu basho abakushoyo ngathi qobe ikhona into enzekayo ekhaya ebuhleni. Khona into enzekayo ekhaya ebuhleni. Kwathi ngakusasa laphume ephepheni Star page yokuqala kwaphuma lelo lithingi lonkosazana kanti kukhulunywa indaba ukuthi kuza umusa. Amen. Sasi ngalensizwe seduze kwami simba indawo lapha azobekwa khona ubaba inyanga yezulu. Silungisa kahle ubuchwepheshe engabubona ngobubuka. Sasi no ubaba umlungwana singabavangeli. Izulu kwami ifundela duma izulu. Bathi aye egumbini khona into enzwayo manje egumbi. Ifundele labalela izulu laseduma izulu. Kanti isiyaphuma inkosi yamakhosi. Isiyanyakaza sebayithatha bazungeza nayo indawo yonke eniyaziyo abantwana bayingcwele abathi mabema kubaba mkhulu lwase lwehle ezulwini uthingo lema phezu kothingo esingalo. Umuso ngaka nkosi yami lona owangiletha kule nkolo owakithi ngathi ngavela ngisekhona ngithenga inkulu inkabi ngamhlabise ngoba ngabe sengaba mathamba amhlophe ngabe angisekho mhlambe ngabe ngisehogweni ngazange ngikhuluma indaba enkulu kangaka noma ngazange ngibone indaba enkulu kangaka. Loyo owangiletha noma kwahlala ixukuza kwakunene zathi ngifanele ngazi ukuthi ngifanele kanjani ngoba benginamahloni bengakwazi ukukhuluma phakathi kwabantu. Ngiyomhlabisa uNkulunkulu engikhomisile yena. Ngiyayithenga ngenhlabi. Beza nayo inkosi yamakhosi. Kanti isenhlangakazi uyakwazi lokhu Ntombela. Isenhlangakazi iphezulu lapha yana la kubekwa khona itshe phezulu nenkatha. Ilapho phezulu. Bathi bayifoda bathola uthingo olubambe izinyawo zalo. Lelo foto likhona elalisho ukuthi kuza indaba enkulu emhlabeni. Ngifundela incwadi kaHezekiya 1:28. Izolo
Ama afuli eti ungeli njengokubonakala kothingo njengokubonakala kothini olusefini ngosuku lwemvula lusesifini lemvula kwakunjalo ukubonakala kokukhazimula okuhaqayo kwakunjalo ukubonakala konyazi lwezulu ukukhanya okuhaqayo yilokhu ukubonakala komfanekiso wokukhazimula kukaJehova lo mfanekiso uza kithi emhlabeni bantwana bezulu ngikhuluma ngendaba endala ikhona izulu nomhlaba ngakababikho unyazi lolo ngabona mina ngawa ngobuso bami ngezwa izwi lokhulumayo amen ngabe ngithi dlula iyadlula eqede lapho ngenzansi kodwa ke amen funda incwadi kaMateyu 24 ivesi lakhona u26 incwadi kaMateyu 24 ivesi lakhona u26 uma besho kini ukuthi bhekani usehlane uma besho kini bathi ushembe nangu lapha ya ningaphumi noma bethi usezindlini noma bethi usezindlini ningakholwa ilokho njengonyazi luvela empumalanga njengonyazi luvela empumalanga lukhanye luze lufike nasentshonalanga njengonyazi luvela empumalanga lukhanye lize lufike entshonalanga Koba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Koba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Amen. Lukela soka sisentabeni zasenkumbulweni lasoka ladweba labheka lapha lafika lamakhona unyazi lwezulu. Labheke intaba zasentabazwe. Lafike lapha laqeda khona indaba esingayo lapha. Lusuka enkumbulweni lasuka intathakusa lafike kulela lizwe lapha inkulu le ndaba ikhulunywa kanjani angazi kodwa uyazi yena uyazi luthema sifika lapha laqonda ngo langakhonjiswa umuntu ngoba kwakumsebenzi walo lafika labeka khona indaba laqonda ngo khona alifuneka umuntu owaziyo ngoba lona liyazi lazi umhlaba ungakababikho umhlaba wenziwa yilo. Amen. Lathi masifika khona lwathi indoda ebhinqa ibheshulwayo nemvunulo yayo zawushaya ehlathini. Yezwa na afike zawushaya imkhakha emithathu
Inkaisuthi ya inkosazana uDlamengu zawushaya ezonyazi khuma ngezonyazi manje bathi mazushaya kwavophombela engabe phezulu noma qhuma phansi emhlabathini angazi wavuka hamba ngenyawo zakhe amantombazane alapha kwaNobamba waqonda ngo wathi abantu abami niyangazi ni mina bathi asikwazi ba kukhulunywa umlomo nomlomo ngikhuluma ngoshembo ngafiyo niyangazi mina bathi asikwazi wathi lo uzalwa yimi lo lona uzalwa yimi lo izawushaya lazela shona awu hayibo he angithi phela ngokukhulumile lokho nti ngiyibhimbi ningangisoli lathi lento zomayibuya ezulwini kulo muzi loyo ithi iBhayibheli ngalifunda kusukela kuze kufike kuZ bafika bangifundisa iBhayibheli lolo lizwe kusuka ku A kuze kufike kuZ A to Z ngalifunda iBhayibheli ngilizwe kodwa engasathanda ukubuyela kulomhlaba zinto zobuyela ozala sifuna ukuya emhlabeni zithi buyela kuthiwa kwazokwavela unyazi olwamkhomba wangena ngokushesha emzimbeni wakhe amen wabuya wenza waletha indaba enkulu njengoba silapha kulelizwe nje njengoba sizigidi sizinkulungwane ngendaba yavela ezulwini amen ye angikhuluma indaba yaseRoma angikhuluma umuntu oqoka overall yaseRoma umthandazo kuye Rome umuntu oqoka ingubo yaseChurch of England umthandazo yakhona emangisini ngikhuluma indaba yabuNazaretha igama lithi Nazareth noma ngifundile ngeke ungitshele ukuthi ukuthini ngoba lavela ezulwini ngeke ungitshele zingavela imfundiso theme phambi kwami ukuthi incazo echaza ukuthi iNazareth isho ukuthini akekho ozongitshela ukuthi isho ukuthi ngoba imfihlakalo kaNkulunkulu eza nonyazi amen funda incwadi isambulo 4 awu uthisha wami wasezulwini uthingo lenkosazana onomusa uthisha wasezulwini incwadi zakhe ngathi ngizophela isikhathi kodwa ngibengithanda ukuthi ngiyifunde phakathi kwehamente elingcwele ngoba mina wangifundisa ngangizwa ekhuluma njengoba ngizwa unyazi likhuluma nje ngangizwa uthisha wami mayikhuluma ngizwa ukuthi lo akusiyena walomhlaba owasezulwini angaze ngiyithande into mina ekukhuleni kwami ngangiyithanda masithanda ngiyeke ngangayithandi into isikhathi eside kuze kufikelele ibanga engulo kuze kudlule emashumini lena iphume kimi khuluma-ke emva kwalokho ngabona umnyango uvulekile ezulwini izwi lokuqala la kwaphuma khona unyazi lapho kwavuleka khona umnyango engalizwayo kwasekhishwa unyazi lapho engalizwayo izwi lokuqala engalizwayo linjengethi lo lingethi lo laduma kakhulu izwi lakhe engalizwayo likhuluma nami lalikhuluma nami lathi khuphukela lapha ukubonisa okuzakuvela emva kwalokho ngizokubonisa okuzokuvela emva kwalokho kukhulunywa nothingo njalo ngifuna ukunake lokho kwakhulunywa nothingo nganginomoya masinyane bheka kwakukhona isihlalo sobukhosi ezulwini nowahlala phezu kwaso owayehlala khona wafana neje
wayifana lenkazimulo lelo litshele likhazimlayo ijasipa jasipha itshele elidurayo kakhulu elinenani nesadino ngokubukwa uthingo lwaluhaqa isihlalo sobukhosi uthingo lalela kahle kule ndaba ngifuna ukuma uthingo lafike lahaqa isihlalo sobukhosi lunjengeje ismarado lukhazimula naselikhazimula lapho ngokubukwa naselikhazimula lapho uthingo kwakukhona ngasesihlalweni sobukhosi izihlalo ezama24 lapho kwakukhona khona uthingo laselikhazimula lapho qhubeka mfangela nasesihlalweni amalunga ama24 ehlala embethe izingubo ezimhlophe enemqhele yegolide emakhanda awo waphuma esihlalweni sobukhosi unyazi nifakeni emakhanda enu njengoba unyazi liphumile nje akuseli golide enalifaka uJehova umhlaba nezulu ngakababikho anifakwanga lunyazi into enifakile awusho awuphinde lapho kwaphumani waphuma esihlalweni sobukhosi unyazi namazwi amduma amen akekho ngalibonanga alikaze dume izulu ngo-August izulu alikaze dume ngo-August inyanga yabantu okuthiwa mandulo uSeptember lapho kuqala khona imvula ukuna lena into evela nomkhululo wesiboshwa anokufuza umabonakale washi yowathi ngiphethe abantwana bezulu kodwa ngisekuthenini wenza into enkulu ubaba oyingcwele uthingo lenkosazana amakhosi asezulwini waya ithi intombazane kanje ingcwaba lezo nsuku uthi ifika kunini ithi ma ngihambe kahle indlela yami engihambileyo kodwa ngizwe kuhalaliswe ezulwini kwathiwa uthingo selifikile nganye ingcwaba lo ntombazane yakwamsibi ngoba ngasho ngathi uzobuya ma ezokhuluma ukuthi ahambe kanjani ngoba ngakhuluma ngendaba yonyazi mina ngikhuluma ngento eningi ithi-ke ngane ngizwe umsindo omkhulu kwathiwa nansi inkosi sifikile uthingo ezulwini lafike lahaqa isihlalo sobukhosi kuphuma unyazi lwezulu lolu awu mhlaba nazi intaba zondi zembethe ingubo emhlophe uziswele nongayithathayo ingubo emhlophe ehliswa unyazi ezulwini ake ngifeni isikhathi abantwana bakaJehova ngacunula uNkulunkulu enginika into yakhe kodwa lapha kulelizwe ngikhulumela umbuso walelizwe manje lapha kulelizwe leli ngiyamthanda umbuso walelizwe lona owabekwa uNkulunkulu wakhe phezulu kwalomhlaba ngiyamthanda angeke akwazi kodwa kungaphakathi kwenhliziyo yami sathi sinomfundisi sinomhlumeli Mathonsi sekhuluma indaba yokuthi u23 ngizwa kanjani ukuthi uye konkosi sanquma isikhathi sokuthi akuyiwe ngoNovember sisuke eGoli sihambe su23 ezweni nasemachuneni inkosi yaphatha ukukhanya yakuphatha yakuhlonipha athi amakhosi noma ayehlala ehlalweni ngaleso sikhathi yaguqa ngamadolo yathi xabo angihlali noJehova esihlalweni ngimthanda nenhlonipho yakhe ngimthanda nothando lwakhe noma ehamba ihamba izikekela into kamacingwane ubona ukuthi uhamba emhlabeni othandayo entweni egameni elihle konyazi lwezulu amen sathi masifika lapha ebusuku safika inkosi ihlezi nabantwana
yenza u-23 nengane encane kwaze kwaba kuyokusa abayasika inhliziyo yomuntu bengayisika ngegwinya nami ke ngibe nale nhlonipho ngoba nami ngingelutho ngibingelela azathobe umuntu osemachunini ethi sabona mfundi awu madoda kwaze kwasa u-23 iyophethe insizwa yasemachunini fundi incwadi yothingo Jobe 5:13 kodwa ngiphetha ngokuthi ngimncoma kodwa incwadi kaThixo wami iyangishaya phakathi ngeke ngiyeke uyifunda five ivesi lakhona u13 abangamaqili uyabacupha qili babo ngobuqili babo icebo labakhohlisayo liyachitheka bayangena ebumnyameni emini baphuthaphuthaze emini njengasebusuku abasaboni kepha uyabasindisa abampofu kodwa abampofu uyabasindisa hlala phansi yasho inkosi yezulu nomhlaba ikhathi zizimbi yasho ngaleso sikhathi inkosi yezulu nomhlaba ikhathi zizimbi namanje siyabona amaqhinga angazi noma nami ngidlalo yini angikhiphe entweni ezinjalo angazi noma nami ngidlalo yini ngeke ngiyibone kodwa ngiyazazi ukuthi angikwazi ukukhuluma ngilibhimbi bayovuka ngiyabonga nyaphezulu sidla inyama nabantwana kuhlatshwa inkomo kuzo lezi insuku nje edlule lezi insuku zedunzini lezi kadunzini kwafika igcwele ekhaya ngiyayibonga le ndaba sathi masifuka sifela isibhamu khuluma ngonyazi mina ngikhuluma indaba eningi kwafika igcwele ekhaya sifika sifela isibhamu sifika sihlutha intombazane siyayishayela ngaphandle yala ekhaya siyayishaya iyakhala ingane bathi baphuma bafana bala ekhaya baya kuyo ingane kuthi sakhiphe isibhamu usathenga isibhamu wena ngapho nesibhamu silahle amen ukhiphe isibhamu utiyadubula ecross inhlamvu yaphuma wathi yamshaya wesibili ecross inhlamvu yaphuma wathi ushaya esithathu basebemamba sisekhaya kwakunini sikhona ngithi hayi basithatha kuye ngingawunyanga ngonyazi hayi umdlalo
Nkosi yamakhosi sifuba sami sigcwele kakhulu kodwa isikhathi sishaya mina umthetho wakho aweqiwa ngivumele Nkosi indaba yakho ngibuyisele kuwe bengicele kuwe ngathi ubaba akayongikhulekela emakhosini esihlalweni sobukhosi angazi noma ke ukhulekele wayikhuluma kahle yini ngomlomo wami angazi kodwa ngicela ukuthi ngibuyisele kuwe Nkosi enhle yakithi ephakameni yazulu ezulu amen Siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizobala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nes-286. Ngicela umshumane umthembu wakhona lapha ekhaya sola lesihlabelelo inkosi imbusise. Kusi kusupha amabangcwele. Agubachasa
Asibonge.